Shubor nakaslem jong unongsan hima. General Secretary jong Khasi Students Union Sengkmi usamla Donald V Thaba ula pentip baka check gate jong ka seng kabalashna ka sisat jan jong ka tayo ka Henry Tarik unai tung arjar arpusau nakabentaban penlong ni jing talasi ki kot kisla jong ki barjela ki bawan rung bat ya lingba ke jela Meghalaya parhalin ke jing ya keren bat ki magister jong ka district nakaliang ka seng kala sange shwa ban khenra ya ki kot kisla jong ki barjela Henry ka klempen prapat ya ka khordom namarkum ka seng ka bo jingmut balada ki bor sarkar kimle ai kum ka seng kan beteng biang ban penlong yi jing khenra yi kot kisla jong ki bar jilla Henry ka balingo pat kalong baka tanat pulit jong rib hoy district menta ka sngi ka khandai tarik unai tung arajar arpusaw ha ka por khat wei beji lani khat wei steng min step kilawan da kali gypsy ka bayong harengkat ka kali po shilom bat kila pen prai ka kherdop talasi jong KSU bat kila thangru yi jing tho ki baka seng kalabu habaya keren bat kila pathai khubor mentak sngi na kalyang general secretary jong ka KSU ba Donald V Thaba ulang ma compare la ka sarkar ka pen prai ka kherdop jong ka sengru Henry la dan kampan ka seng kan la yang hi de ki breo na ka benta ban penlong yi jing khandra yi kot kisla jong ki bar jela Shushu samla Donald Thaba ulang ru bagi ni ki jing penting kok tempan jong ka sarkar kam dei ka badang thamai ban ka por sa ka por ki khot jong ka KSU kila shakem Henry ulang ba kini ki jing le jong ka sarkar kin nam pen pja ya ka kam jong ki kum ka seng Henry kin nyai beteng ban pet perman ya ka jing rung kertep jong ki bar jela sha ka jela Meghalaya Ingin suka itu kana ai ga jam ne ka long ba ni ka tu ba check ye ka ba ni la sna ka sing se jan mala dam ti awak ka tu sing la sange no ka tu ading ga jeng keren bat ki bor punya district magistrate ti dan ru he pulen nang tu osi jeng bernihan ti ya keren nang tu yang ba ken se pen bai pelong no ta ka jeng kenra rangkat ber district administration Kita tak misalnya tu pasal Henry ni kapan perai tu cek dia pan yang nomor ba ada kamdan IKE gulu nak kalian kesokar ke jumpa syai ban penurlong ke MRSSI berkunjung ya ban kam tendru susu ban yo kam keluar ILP yang ni apa jelajungi dekat nginsa pelong biang ke jengken rang tu kan pengilan ya ini jengken rang kalian ngedui mutrap bat mengilia menin sesulong yang yang beteng Henry kidan ki katukan ngut ki ba de ki tu ba menem step ba kali biji kali steng iwan ki pulit da ko ga gypsy bayong iwan ki pulit gypsy bayong te se spang ki wan yalam sa ka GCB ya da ko tu GCB ki penprai gitu ka check point ke jungi ke check gate ke jungi di kelana penprai ke check gate ke jungi pada isa thang ni flex gitu i bahasa ai nya so di nakalian ke jungi kalau ba lada ka government ba ka police department ka penprai ki ka thang ka penkam de GCB penpraru compare ye nomor ba ni nakwa nilaban kanra ng ngapor klesi ni nilaban penyang biang sesin ke checkpoint la ni nilaban penyang ru ni yang tagi beri ru andre long ni ka jing temu ban penting ni mar ko peti i khot ke jungi gilang dan halong di dan bagi nak pos dan i jing cai di khot ke jungi sha kem ben esi ke tu kolong ka message na kali ka government ba tem puja penting i khot ke jungi andre
isu kuat pasngong sya borok parado prasnam ba kini ga jingle kan kam them puja ini dari kan pen klut iru yang ini dari ngin ya bet ka kam ga menteri ban ya dai ga riu ga cek riu ban pet perman ini ki briu ki buan rung ban bar buan rung sya ga jela ga jungi spo ga briu trap klang ba nginem long ki pa ya ga jong kari kum pelaja Tripura ba ki bi ki mga partai pimeneng asangi atau sing sajan Andre ngimut menyai beteng yang ini Disney terkadang ngiklan penperai lah dia bangin pelong biang kecil ralong nak kapor Andre lesi ke government ke stu ba ya kata ba ngi tunggu kemta kada kon di lembag police department ke wara ke GCB penperano ke satang itu dem hitam tu isu ni tiada duk muswah badawa LP mengenai keren lina adu permusuhan dan di 1980s kejeng ki kaya beteng ba kejeng ki nak leng ki isu kan beteng betar adu di ngelayu ki ngelain pemen ni ki bet nak kapor tak adu ni yo ki ngelain pemen bat umjuru ba kaya ma resesi padi lupa kaan ba lapan mi dekat sokar Meghalaya sistem arajar kan dari kini ga andru di ban penteri kam di bagan sudah tang tu pokok dari ke di penteri kam ru madang ki ka resolution raja kendai bala pas ka bro ndu pemut ki amelia kadi ba ikwa ka ILP Meghalaya di ka pemut ba baro ki tang ki panba ki bakwa ndri mendawat ki nong khmat ru ki kwa ka ILP ndri hatu ki nong khmat pat isukut tengah pasang yang terhokatnya kita dan sisa kata kajing terang na musim ban yadai ka jong riu ka jeng riu lembah ka jeng yo ya ka LP ngimtip ya kata ndre niu i pat ba kamden kata kajing simkia man baliru ka sarkar pedeng ka le menti yang ni halu ni kan ni aba ya ka Manipur ka jeng ki ka ba ngilam ka kham slam ka jeng ki jong ka jeng riu khasi bandawa LP bani ka jeng ki jong ki jebri beran apa Manipur ndre ka akapor CEE ba nya dawa min pendam ni CEE po North East ti nagaling ka sokar paden ka ILP ya ka Manipur ndre yang ni pada kam simla ai wala ka jeng ki ka kelas lam ma bat la de pipet i ka preamble wa khamat tu ka ILP ka ba nadu ki por phareng ka Bengal Eastern Frontier Revolution 1873 katho auto bagi jaka ki baha ki Naga Hills Mikir Hills Kasijente Hills Usai Hills tiga Manipur kamdan ni ti kipen kala pada ikatu kipen kala ikatu ke preamble ki ada di kertas cu jela ki ada Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh ti ki include ke Manipur ke jano Kasijente Hills ti beli ke sarkar pedengale ni atu di bekam simkia sarkar jela ini baru ar di sarkar pedeng sarkar jela kan kuat LP nomor bagi kuat ba ki mender inbun ni tablup ini belajar buat Tripura nomor ngedepet Tripura ngi iba ka political power hi jung tribals kam dan su nomor la shout number ki menderi buat nabar bat abaki khambun maki ke constituencies kin khambun gi jongki bat apa assembly ru kin khambun maki bini tribals ki along minority voice apa assembly jung Tripura ngiru ladang ngidangai betengi ni ban long kuman bagi nomi khamat kijungi kim simkia aku gesni nginai keren apa sno apa tahu dari apa assembly ru assembly minority ni dang yapen bet ni nyele ang kapor song ka jung simra jung ki nong elam jung ki tanah terkam jung seng kaling ke beri mutrap di kamde dengan trading license sendiri ni check dulu ya ki kot Islam ba ro kum ka Interstate Migrant Workmen Act 2011 but kiwi ki documents ki badan kam nomor ba ini apa dikena ba ini ki beriu kim day ban songne angni nomor lagi songne angni ki yo food bank sini tang menit ru ngila yo adu ba arspa nyo photam di mentang sini thai lapoi bakara north my circle ba slong ni circle hai ni thai north my bi thai pulu thai nong song la chan poi thai saka sang spa andru spa ngun tapi la masuk tu wi kat nungut ki beriu ki balabar ki badan sini di nimtip status ke jungi galong gumno ti kesong hadi nangalam jo kita nak terekam per lanu kin penbek ya kini kijeng kenra re tapi isi wala ibor ya boro bat ngin
ya penting bagi kini nak puas bor Kira sa dem ba pela de kra. kini berbor ke song ka bor jong sokar bagi detect maki pula kiwan la di belum nang ngi jengkan ra tigi hab nyelam hab ban libu ban na kali ka seng hiru kat ka jing mon joki ngelam kita terkam pir gila ro ban ujor ada FIR persya ya gitu ki contractors ini gitu ki migrant laborers syndrome dan ya ka work permit in mar kalade ka an temen kalade ka an nei na kali ngaseng hi pen mi na ki pen sange be ki jing tre bro klang ba ki so thu ba klang ikut Islam kendom yo hi ban tresuk dan ulan nuru nomor ba ki briu ki bawan klang kot kam selang mlah ban tip ide di balong kumno bat ki bawan nang nu bat kani hi ga ke ka ba ngin sa dum bat kan bu ini kum ga cek ndu pa ya ka juma nong ki thao bat kum juru i parado prasnam ba tri yakini ki kam construction ni ter ya ban pikir ba yakini ki baro nomor kan bu ini juma ini baro lang ndu ki ba ai wai ni ndu ki ba ai kam ai jam ti hoi pihak iban nyalam tentang ki lebos kena pari ki kam tam balong technical bagi parado prasnam ki jungi betre kam lebo ke mla andre penbiang ikut Islam nomor lada penbiang ikut Islam yo ya kau permit kemat prinsip nanong sadong itu zat sepang tu migrant labor bat pila aro bat khangla di ibu buhay senang mar kasis man kasis panyo pendai seni ya kau permit pihak renew di kini kecing renew ban khangla di migrant labor seni ban penrung ya ka kerja